Siyakuselela zabane egameni lenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Namhlanje sobone masuku la sikhumbula khona luthando lwayo inkosi yethu uJesu Kristu. Limshumi-ke kwenyanga yamabasa enyangeni ka-2022. Imfundo namhlanje itholakala ekhasini le-32 encwadzini yemfundo bese encwadzini yemfundo itholakala ekhasini le-174. Nayo imfundo yethu namuhla itholakala khona ekhasini le-172. Imfundo yanamhlanje bazalwane nilethelwa uKenon Thandekile Zulu kanye nomfundisi Tebozbuda nomfundisi Sani Mabuzi. Siyethemba bazalwane ukuthi nidawuyivokotela le mfundo kuyinkonzo-ke masukula lapho kunemjikelelo khona noma sitaweta-ke nomjikelelo nomfishane khona nje laphansi esonweni kwandise ukuthi isimo senkulu ngaphandle asisiso lesivumelako ukuthi lesikajikelele khona kanti nesibakhona bekufuna sijikelele sihambe ngidala khona esonweni simdumise simbonge uNkulunkulu sikhumbula ukungena kwayo Jesu Kristu eJerusalem. Imfundo enamhla bazalwane kulekahlobo isifundo sekuqala siphuma kuIsaya samashumi nasihlanu siqala esahlukaneni sesine sekugcina esahlukaneni sekufika bese likubo lemashumi amathathu nakunye siqala esahlukaneni sekufika siyogcina esahlukaneni selishumi nesithupha. Isifundo sesibili sitholakala encwadzini yabaseFilipi isahluko sesibili siqala esahlukaneni sesihlanu siyogcina esahlukaneni selishumi nanye bese evangeli letisa kwaLuka logcwele isahluko semashumi amabili nambili siqala esahlukaneni selishumi nakune sithi siyofika esahlukaneni semashumi amabili nantathu esahlukaneni semashumi amabili nantathu esahlukaneni ngesakhona lesihlukana semashumi nasihlanu nesithupha. Luke 22 verse 14 kuya ku-23 verse 56. Bese-ke evangeli itholakala ngoma yeshumi nemfica Jesu Msindisi Mhlaba. Bakwethulo sezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile kucabangana ukukhulumana nekwenta nangakwethu kufanele sikwente ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu senzelele konke lesekwenzile senze sikhone ngehamba lokusha kudeni igama lakho Matalo tsetselela bona baphepa mengciniso akasihawukele asitsetselele intono lethu asikhulule muntu asikise asiqinise konke asigcine nasemphileni lokulingana nini naye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sinawusobanyekanye umthandazo wanamuhla kwathambekayo sobonke masuku asithandaze uNkulunkulu lophakathe inkonzana yakho Msindisi wethu yagcwalisa intsapho yakho ngekuthatha umuntu bethu yajike yanikela impilo yayo ekufeni. Silekelele silandzele isibonelo sayo sempilo endleleni yesiphambano ngaye lowo Jesu Kristu Nkosi yethu ophila busa nawe namoya oyingcwele uNkulunkulu munye nyalona nini. Amen. Siyawuhlala phasi silalele indodana. Jerusalem, Jerusalem.
Hosanna in the highest. Hosanna to the King. Jerusalem, 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 lift up your voice and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to the King. Jerusalem, 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 lift up your voice and sing. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna to the King. Sithandaze bakwethu lentoleni kusubana namhlanje siyabonga siyakudumisa ukuthi uNkulunkulu kusubakathe uJehova uphakeme uNkulunkulu wethu ufanele lonke ufanele kanjalo akanyiswa ngemandla onke. Siyabonga ke namhlanje usinika naleli thuba Jehova wethu lokuhle ukuthi besingahlanganyela ndawonye nenkonzo imandla onke bakwethu lokuhle sithe ukuthoba phambi kwesikhathi sakho sithe uNkulunkulu wethu sithe ukunikela phambi kwakho sithi Jehova wethu lokuhle khuluma Nkosi impilo yethu khuluma Nkosi impilo yethu khuluma Nkosi impilo yethu athi kukhulu impilo yethu size sifananiswe nawe Nkosi yeba Nkosi silungele bakwethu ukuthi sizobana likhala impilo sitholakala sifanele ukuthi singene khona bakho singene phezulu kwakho ngakho kufanele udubuke bakwethu kufanele bathatha manje Nkosi sithi phakama Nkosi phakama Nkosi wengamele Nkosi umhlaba wonke wena Nkosi sinangalo losuku lomasuphu besinakubonga ngekhathi lethu sijabule sithokoze njengoba baka-Israyeli bajabula bathokota nabamemeza bathi Hosana Hosana ulose. Siyabonga ke bakwethu ngani igama lempilo leNkosi Yesu Kristu manje naphakade. Sibabusele sibabingelele bazalwane egameni leNkosi Yesu Kristu. Amen. Singawuthela abazalwane bahlale phasi. Namhlanje bathathekayo lisonto lemasonto uphinze kwesonto lala sikhumbula khona luthando lomangalisayo lwayenkosi yethu uJesu Kristu lilishumi-ke kwinyaka yamabasa eminyakeni ifundo namhla bathathekayo lokho sekumenyetelwe isifundo sekuqala sitholakala ku-Isaya sathoko semashumi nasihlanu ikubo litholakala ekubeni lemashumi amathathu nakunye isifundo sesibili sitholakala encwadini yabaseFilipi sathoko sesibili ivangeli ngalinanzisa kwaluphakule sathoko semashumi amabili nambili sathoko semashumi amabili nanhlanu. Sinoko bathathekayo lesikhulumela ikubaso namhla sihloko lesithi ukuthoba usekuthi kube nesinziso. Humble offering of salvation, ukuthoba usekuthi kube nesinziso. Bathathekayo sitawukhumbulawo ukuthi masonto lasihlanu edlulile sike sabuka indzaba letitsite mayelana naleti leyingcikithiyalo bazalwane lokuthi thine kufanele ukuthi sikhumbule thine kufanele ukuthi singene endleleni noma emgomeni waJehova noma waNkulunkulu ukuze ukuthi lesikhathi salenti lesi nasibuka emuva sibuke sibone umehluko sibone ukukhula sibone inguquko sibone umsebenzi omuhle uNkulunkulu nawempile empilweni lethu asasenda ukuthi sifananiswe naKristu. Sabuka-ke ngeliviki lekuqala lalenti leti loqhutshwa uNkulunkulu saqhubeka evikini lesilandzelako saba naleti naNkulunkulu lowethembekile saqhubeka saya evikini lesine sakhuluma ngaleti usesingeni elisedlulu evikini eliphelile-ke bathathekayo sikhulume ngaleti abantu abathethelele loluganga. Mawuke
la uNkulunkulu lathi kulo lethu kwangathi besingaba lemvuselelo lenkulu empilweni kulo lethu kwangathi besingaphakamiseka sibazalwane kwangathi besingathokoziseka sibazalwane letinto tasimakaze letinto taNkulunkulu sisaguqulwa simo sisabhekiswa ekuthenini sifanane naye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Namhla-ke bazalwane ingcilithi yalendzaba iyasuka kithi ibheka kuNkulunkulu iyasuka kithi ibheka kuJesu Kristu sisahamba naye eJerusalema enyaweni lakhe lekugcina bathathekayo layo inkonzo uNkulunkulu labekamnikete yona asesemhlabeni ukuthi umuntu awuyifeza. Siyibona lena nkonzo kabazalwane sesifikelele kuphi? Sesifikelele enkonzweni yePhasika, iPhasika lekugcina lathi Jesu sekude lenye iPhasika lawo ukuthi agelele kilo aze afinyelele esukwini uyawuletha umnikelo wemhlatshelo wakhe ewenteke emhlabeni. Akhulumela ngokuthi sevele sengiso sikhathi sekuthi uyanikelwa ekuthenini abe umhlatshelo nohlatshwayo kude sithile sibe nempila lomphakathi abathathekayo. Lo mhlalelelelizili leliPhasika lesikhumbulayo namuhla kwabe sebayizili lelikhulukati lesi silikhumbula tinsuku tonke siphinde silikhumbule emasonto bonke bathathekayo sikhumbula ukuthi Jesu Kristu wanikela kude ngokuthi sibe nempila lokuchichima. Namhla-ke bazalwane sibona leliPhasika la Jesu Kristu kuliPhasika lengalo uNkulunkulu waletha ukugcina ngokuthi abantwana baka-Israyeli bangasadzingeki ngokuthi besonethempelini labo nabasonzela benta kuye balethe imihlatshelo balethe tilwane letitawenziwa umhlatshelo ngoba Jesu Kristu abesoba umhlatshelo lophelele yena luthombo lwabo. Namhla-ke bazalwane sibona Kristu anikela yena ngokuthi ayovumela abantu baNkulunkulu kudethi abantu baNkulunkulu basinze. Indzaba-ke bazalwane ithi watithoma watehlisa Jesu Kristu abe nemandla yokuthi angakhuluma amemete tingilosi leti tinkulungwane tide titawumsika abe nemandla futhi ukuthi abe ngakhuluma akhulume nendalo mhlawumbe kube mnyama noma kuzamazame komhlaba noma kude timvula tetikhukhula letimatima tendele kokuthi konke lokho bathi bahlose kukwenda kungasendeki abe nemandla Jesu Kristu bathathekayo ukuthi wena ngakwenda kodwa sitshela ukuthi wathithoma wathikela yena ukuthi alomhlatshelo lawo wekhulula abantu baNkulunkulu wekusonzela abantu baNkulunkulu usimakathe ungasiwo nje maJuda kuphela kodwa dive tonke emhlabeni kuthole ukuthi naye Jesu Kristu ndiyakhona ngokuthi sithethelele ntolo ndiyakhona ngokuthi sisonzele uNkulunkulu dihlanganiswe dibuyiswe naNkulunkulu lokunika amandla wonke. Nasibuka-ke bathathekayo sekucala testament lentsalo sibona uprofesayo noma uprofetha lanabo ukuthi nakafika Mesaya yini leyakwendela uyawukwendela ini empilweni yakhe. Embala siyatshelwa ukuthi abeyawendlula etimeni letilukhuni letimatima letihlasimulisa umtimba kodwa uyasitshela ukuthi akazange apolote nakanye Jesu Kristu ukuthi sowuyaphesha sowuyashiya yena ngeke aze ayikholele kodwa baqhubeka nayo le nkonzo bazalwane kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano lokwakubuhlungu ngaleso sikhathi. Waqhubeka bathathekayo kwathi awena usizo ukuthi awene kwala ngisho sekahlupheka amaJuda ahlupheka amaRoma kodwa wathi ngihleli kule nkonzo leniketwe yona ngiyaqhubeka nayo wasendela lokuhle Kristu bathathekayo lokubonakalisako kwala ngesikhathi ngisho bantu bakubo nebantu bakhe sebafika kokuthi bayamandi ashito ukuthi ngangifika lidutse likakhali kodwa siyatshelwa ukuthi noma kunjalo waqhubeka wabathatha waqhubeka wanikelela impilo yakhe ngabo endlela ukuthi bona
nathi besiphila kulesi sikhathi sikwazi ukuthi sithole ukuphila okusha bathathekile enkosini. Lokho kusikhumbula ngesikhathi Abraham ayithatha indodana yakhe Isaac ayonikela ngayo uGenesis 7:22 isikhombisa ngesiphumo. Wamthatha kodwa angathi ukuthi uyawunikela ngani. Naye umuntu indodana yathi sibabe siyawunikela ngani wathi besami kanani. Kwakubuhlungu kuthethela. Leli ngobo liyasikhombisa liyasifundisa ukuthi kwaba siko lesifatima nalasenkulu uKristu ledlula kiso. Nalapho ahlukile kakhona bathathekayo. Kodwa wakhona Kristu ngokusuma njalo aphendekele ukuthi Nkosi ngiyakuthemba. Nkosi ngiyathi ukuthi uyawunikela kuhle. Nkosi ngiyathi ukuthi unamateko lamahle ngami. Nkosi ngiyathi ukuthi timo lelikhulu letimo uyangipha emandla yokuthi kumelane nayo. Ngakho wakhona ukuthi aphume nelikhambi lakhona ukuthi egcineni kwawathi ukuthi kuwo konke lokukhulu ematima kunelikhambi kulabekile yakhona ukuthi nayo akhona ukuthi aphumelele. Ngakho wakhona ukuthi nalapho impilo seyedlula kwakaphoqa kukhona kaNkulunkulu kodwa wafuna ukuphila kwakhe wafuna ukuphepha kwakhe nesisiza kwakhe ebukhoneni kaNkulunkulu wahlala Jesu Kristu ngoba akhonile ukuthi athitho siyabindwa nathi bazalwane ukuthi sithitho kodwa inkinga lesibhekana nazo sithithoke sibheke kuNkulunkulu sokuthi nathi sathi ukuthi uyawusekela nje mazethe sithithoba ukuthi sabona Kristu ukuthi nathi kwazi ukuthi umhlaba wonke somelene naye kodwa awathi Kristu ezekiyeke sebenza ukuthi ubona abantu abahlukile bakhulume ngento banike indlela esinayo ukuthi ngayo bahlale njalo bahlale. Siyayibona ngencwadi yabaseFilipi nalapho Pawulo abhalela khona ibandla laseFilipi bathathekayo nakhona uyayibebetela Pawulo ayizama ukuthoba ukuthi abantu baNkulunkulu abatithobe ukuze sibantu ukhona ukuthi bende lokuNkulunkulu lafuna ukuthi bakwende basesebenza. Esikhathini esiningi nafanele ukuthi sithobe nafanele ukuthi Nkosi sibhekelele kuNkulunkulu emandla senze sofuna usizo sofuna isombululo letingasinto leThulunkulu lesiphilile bathi kodwa siyabona ukuthi Pawulo Jesu Kristu wakhonza Jesu ukuthi alumkhulu hloniphayo nalolalo njengoba nathi bazalwane siyiwe ukuthi sihloniphe silalele nasiqhubeka bathathekayo singena kulolu namuhla sithola Jesu angena eJerusalema njengoba sesafunda yena sitshala lenkonzo yethu inkonzo yemasonto nalapho angena khona eJerusalema athabalethe kuye ingqongolo lencane bayawukhanza iwe ngoba ngiyo mhlawumbe nayo ungena ngayo eJerusalema ukuthi abantu batewubona ukuthi bathathe imibhalo yabo badedele phasi babebedele bagala bakhale bathi hosana hosana kuNkosentulu ngoba babona ukuthi nayo inkosi emakhosi siyakubonga uNkulunkulu wethu ngokuthi usendele lo msebenzi omuhle ngokuthi naKristu simphiwe liphasika lekugcina bathathekayo kaKristu siyabonga Kristu ufundisa abafundi bakhe ukuthi njengoba yena ayiphiwe leyo nhlatshelo leyo unikelwa ukuthi abafundi bakhe aphile abantu nabayohlala njalo bahleli basimakathi abantu labahlale bathi njalo ukuthi insiziswa yasimakathi isikhalele insiziswa yasimakathi ikhona kubo konke manje wena Jesu Kristu bathathekayo bataba yini emhlatshelo lophelele lemva kwakhe asisadziki nomunye umhlatshelo weyedwa wathithoba waze wanikela lesitshelwa ukuthi abazalwane nithobeni kwakhe anikele lithi lelivi
wanikela waze waba sesigabeni sokuthi esiphambaneni lenkulunkulu kabazalwane sitshela ukuthi kwase kuyaphosisa ukupha uNkulunkulu bathathekayo ukuthi abe lempilo ngoba konke ukuthi empilweni kaJesu Kristu onke amadolo akhonsabe lephiliphile ukuthi yena uNkulunkulu yena uNkosi siyathandaza bathathekayo ukuthi besikabana noNkulunkulu ngoba kuningi uNkulunkulu la awuselela khona la awuselela khona uma sitawukhona bathathekayo ukuthi sikhule uso bakuNkulunkulu usebaJehova ngakho Jesu wathi nikele njengoba simfunza lenzaba lesiyilandzelela namhlanje wanikela waze wafika esigabeni lapho emaRoma namaJuda behlekisa ngaye khona kodwa wathi cha ngithi nikele ngiyawihamba lendlela kuye kube semthuneni bekanawo onke amandla Jesu Kristu bazalwane ukuthi bayakupheka thina abafuyi bosibani bayawisina kodwa nje uNkulunkulu bathathekayo siyeva ukuthi lapho Kristu khona sekuthiwa naba abantu bayeke abantodlasela kwathi nasejubeka indlebe yalomnye wakho kwathi Kristu emthando wayithatha indlebe wayibuyisela inhloko yalowo noma kwathi inhloko yalowo njengoba lisho lithi nomuntu wase uyaphiliswa kwase uyalapheka siyabona ngabathathekayo Jesu Kristu njengento yohlatshelo uthi Jesu bathathekayo abantu bafuna impenya bafuna ukuthetha phasi siyemva bathathekayo ukuthi lento kwakuphelela inhlanhla ngoba yena wathikela yena wathikela ekuthenini aphile ngoba wathikela ekuthenini abe umhlatshelo lentawusina siphile ibona phakathi noma ngabe sekuvele sekumonakala bathathekayo ukuthi abantu kodwa nje bathathekayo wentile ukuthi Jesu Kristu ahlale kuye angasuki ahlale kuye ngentithoba ahlale kuye ngokwethembeka lenathi namuhla sibitelwe basangane ukuthi sibethembe sihlale kuye sisiyathoba ukubona usizo phakathi kwabazalwane singafunza lokugena sifunze futhi ukuthi sivalele ukuthi silalele sithobele sende nokulungiko ukuze sikudlulise umajabelo wathi ukula masika bathathekayo nabeleki siqhubeke sisibetheke siqhubeke simanje yena sithi siyawungena nje kilo sonto ya Easter sibe sidiva bathathekayo ukuthi usebenze umsebenzi lokuhle nalokho asiqhubekeni sakhe yawuhamba nathi lokwendlela makuthi siyakuthenga sakhe egameni lesizana sisabazamanela tuthandazwe namuhla sitawukula-ke tuthandazweni yethu emadayosisi nawo iBrakens tuthandazela St. Lawrence St. John sithandazela nalabo abazalwane baqhubeke bawenze umsebenzi wabo bashumayele nabavolontiyazi sithandazela-ke bathathekayo nedayosisi yaseTrinity sikhumbula khona i-Iowa City sikhumbula Lauren Lion sikhumbule Julian Cosette naMarcus Hello sikhumbule-ke nalawo bona bazalwane bakubeleko ukhetha lephekwa shonke kuyidayosisi abasikele bakolesihlalo sonathi idayosisi sithandaza sabasekele kusamo sithandazela iparish yaseBig Bend sithandazela uDistrict Sports sithandaza ukuthi asa kwalo lebandla
siphinde futhi sithandaze ukuthandaza kwethu ukuthandaza kwethu ukuthandaza kwethu ukuthandaza kwethu
basabane basabane siyokuvela ukuthula thakaza sinikela sithi babe bikaMandla sinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu wesinokutshatshelo lokulako eleveni manda mabakho ngcwele asesilele moya Nkosi bakho Afrika uNkulunkulu kusisa eAfrika thina bantu bayo bona abaholi bayo kwebe kuthula ngaJesu Kristu thakaza ukuthula babe somandla njengo yakho ukuthi bonke abantu bahlale babuke siyabonga nalethiko lakho sakho sekuthula zela umusa wakho kuto tonke uhambe endleleni yakho ihlale ndzawonye ukuthula ukulungisa nokukhululeka hayi Jesu Kristu Nkosi yethu thulake kakhulu lokwenza kukhonza konke inhliziyo zethu nemicabango yethu singathi sikuthande uNkulunkulu kanye naye iNdodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso sakho somandla uyiseni Nkodzana nomalo igcwele asibe kithi njalo amen 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 amen
egameni likaKristu. Amen.